bangsa kamusliman. Imupi ha mga kakahinang nila ini. Miyagad ha mga kakahinang nila ini. Dain naman, hapag Christmas, yan. Yaw, suok na sabing Christmas. Damik yan, masuok na sabing New Year, partahunan, partahunan, sin mga sila. Nasalta, maaun doon haon im pagkugkuyag nila. Pagkugkuyagan nila, in adlaw kapag bata sin isa. Damik yan pagkugkuyagan nila in bago tahon. Naray na sa wabyat to, in mga kamusliman kaywanan, na awam haparkala ini, namyagat, imupi, ha mga kakahinang nila ini. Nakalumaha, hapuas, sin patumtum singgami, harum ini, na inkaaniwan mo, in kakahinang nila ini. Hasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ay hisiyo-siyo immaningod-singod, hakaw ha mga manusia yaon, ha mga tao yaon, atin yaha mo na ha mga kafir, amo na yung mga Nasara iwan sin Yahud, fahuwa minhum, matarwilang na sila rin ha, matarwilang na sila, hambok din kanila. Nari na sa wabyat to humaliin kita niyo. Di kita niyo magrida, in matarwilang kita rin kanila. Sababin sila yaon, karurukalan kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikaw, yakaw Muslim, halik kaw, kawain patumtum ini mahinang mo padduman hakabuhi mo. Amuin sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ay hisiyusiyoin sumingod, umupi ha mga kakahinang nila, matarwilang na sila rin kanila. Nabiya na sin mga kakahinang New Year. Biya na sila kita. Musim sim pagkugkuyag nila. Napagput mo makadkaw. Sambil bang mag-ari-ariing kafir, mag-ari-ariing mga Nasara, mag-ari-ariing mga Yahud, o mari-ari isabin hinang mo. Subhanallah. Na yun na, kaibanan, hakabayan sing kamusliman, aon nakakitaan mo mag-ilaw-ilaw. Aon nakakitaan mo magkudyap-kudyap. Aon nakakitaan mo piyangari-ngarihan inbay hasawab sin pagkugkuyag nila, atawakan hasawab sin pangupi nila hapagkugkuyag si mga Nasrani. Atawakan iban na si mga Yahud. Natuan, bang aun bihaon yan haway mo. Hasawab sin naawam kaw, habiyaon way na ko naawam. Kaya ingatan mo na bugitan. Layui, tuan. Sawab inyan, hinang karurukalan kabubung. In mga parkala yan, pag-ibadat yan kanila. Hapangatod nila yan, ibadat pa kanila. Apangatod nila yan, karayawan matto kanila. Hapangatod nila, hakakahinang nila yan, aun pahala mahasil nila. Na imatan niya, kajuljanaan kanila. Kajuljanaan kanila. Amo pa ka isab, hindi na kita niyo langon sinsara. Amuin, makadkaw, hakakahinang nila, din naman hapag
ibadat nila. Then naman hakakahinang nila para kanila ibadat. Mismo, amuin, kakahinang nila, kidyut hibal nila, liangan da kita niyo sinsara in umupi kita kanila. Biya na sinono? Biya na sin pag-upi mo? Hapag-upi mo, hahambuok kafir, hakidyut hibal niya. Upihan mo in kidyot hibal sin hambuok kafir. Upihan mo in kidyot hibal sin artista kafir. Upihan mo in badyo sin kafir. Upihan mo in panamong sin kafir. Upihan mo in guntingan sin kafir. Upihan mo katan. Subhanallah. Wala da jiyari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul. Maka akad dakaw, matarwilang dakaw rin kanila. Hadis asabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Subhanallah, maka maasan kataw tayo mangron na mga Islam. Inaakamasin kita niyo jukup na. Di na nato manjari kulangan, di na nato manjari ganapan. Haparman sin Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Haadlaw ini, jukop ko na inagama piag-agamahan sin kamo. Na pagka-jukop na sin Allah Ta'ala inagamata, na maita mo paganapan. Maita pa kaw huminang sin mga parkala yan. Maita pa kaw sumingod kanila yan. Wali mo kaya ingatan. Inihinang mo yan. Impaningod-singod mo yan. Biya sin sa kaula-ula. Kaya ayunan mo in kakahinang nila. Biya sin sa kaula-ula. Nagrida na kaw. Hakakahinang nila. Biya sin sa kaula-ula. Diyari mo na paagama mo, in kakahinang nila. Biyasin sa kaula-ula, gyanapan mo in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gyanapan mo in kakahinang, doon halom sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narina sa wabiyat to, sa laggu-laggu dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inti maayon kaw hakakahinang nila. Sawab, impagtayon mo hakakahinang nila, biyasin sa kaula-ulain ikaw, timamang ka nila. Impagtayon mo yaon, biyasin sa kaula-ula, hiyangkat mo sila. Din hababa, arap pataas. Biyasin sa kaula-ula, in pangatod sin sila, kay mo hawak to ko simingod, naam, lima sana kaw kanila. Naunsa uning katan, kakahinang nila singuran mo. Subhanallah. Nahangkan sambil sila makaiyan, nalong niya, yung mga kamusliman, yan na. Miyakad na katutan niyo. Subhanallah. Bimana? Bunna day sab tuyin, in papanaw nila. Bihat tumaning panaymat nila. Nabiyaon, kita mo ra, kakitaan daksing kita niyo. Ayan, doon mga pasiyo yan. Sa aribang waktu amuin, waktu na sin pagkukuyag, mga sila kafir, mag-uru-uruin kay wanan kamusliman maun, tumayon hakakahinang nila. Ayaw ko tuwan tumayon. Ayaw ko matto. In pagkatto mo yan, in pagpanaw mo matto yan, in pagkita mo matto yan, pagtaayon yan hakakahinang nila. Panglaggo yan mga kakahinang nila, mga kamaasan. Kataw tayo mangron na mga Islam. Bimana, biyasin sa kaula-ula, wayroon day sabtuhi, mangi hakakahinang nila. Asawab sino, no? In muslim yat tumiyakad.
Subhanallah. Nari na sa wabiyat to, ya kau tay manghud ko, Muslim. Ndo, anib ka ho mga perkala yan. Anib ka ho mga paningud-singud yan. Tanto matarwilang kau rin kanila. Bang mo, nahinang yan. Nampa, di sa kanisab mabaya, iyan ikaw tarwilang ko rin kanila. Inhinang mo yan, hinang kafir. Hinang kabubugsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko mabaya, iyan ang bihat to. Sana, inkasabunalan niya, subhanallah. Matarwilang na kau rin kanila. Asugpat sin ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Salta, jukop na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kanikmat-nikmatan. Iban na sin agama piag-agamahan sin kita nyo rida na intuhan mga kamaasan katotay mga na mga Islam. Naampain mga sila ini, masob, mangganap, hinang agamasin kita, nakirangkil sila ini. Nasabot sila ini halom sing Quran. Mga kamaasan katotay mga na mga Islam. Haparman sin Tuhan, syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Siyara nila na, atau akan jari nila na, in kakahinang yaon, hawayroon na panugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, ikaw maningod-singod, biyasin sa kaula-ula, nagjari na kau singuran mo yan. Nagjari na kau ha mga kakahinang nila yan. Hawak to kau ti maayon miyagad kanila. Nahangkan pihalli tuod kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Rasul niya in magad kanila. In Rasul sallallahu alaihi wasallam may tuod kita niyo piyasaran. Way kita niyo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way roon din ha mga makamumula in what malingkan piyali kita niyo katahan. Tanos in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laway din na idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inasusuon sa man in mga manusya bihayni in style nila. Bihayni in kakahinang nila. Na ang pabudnal. Misan sadya in pagpulak kanat sin kamusliman, sin umat, sin nabi, wayra na sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam in mabahagi makakapituan tagtutumpukan. Natanda niya yan na, nabahagi ra. Kapituan tagtutumpukan, naggugulal katan Muslim. Nagngangan habaran nila Muslim sa bukon na hapamando niya. Bukon na hapamando si mga salaf. Nahudnal, yan na. Mga kamasang katotay monghuran in mga tumpukan si mga kamusliman. Nalay na sa wabit tuwing kataan-taan niya ito pala mapinagka-jahannam. Buat malingkan in hambuok da. Tumpukan amo na in mga sila ahlus sunnah wal jamaah amo in miyagad man kana misla ma ana alayhi wa ashabi. Amo in miyagad kaniya iban na sin sahabat niya na yan sila malappas dahil halaw mapinagka-jahannam. Nabihat to raisab. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Muttafaqun alayh. Kaya riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
latattabi'unna sanana man kana qablakum. Tanto, bunal tuod, in kamo yan, makadda kamo hanakauna rin kaniyo. Umupira kamo ha mga nakauna din kaniyo. In uno-uno gumawa. Uno-uno rin ang mga kakahinang nila, makadda kamo. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin. Na. Insob si manusia amuin magad hakakahinang sing kafir, hakakahinang sing kuffar. Siya panton siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam shibran bi shibrin. Amo insob nila magad. Inches pa inches long niya insob si mga manusia magad panakauna din kato taniyo. Naon saon aon din ha mga kakahinang nila, gumawa kakahinang nila. Pagpotsing ka musliman, di ka sa unahan umupi. Di ka sa unahan magad. Di ka sa unahan huminang sing kakahinang nila. Hangkan sambil siya panton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kamusliman magad sila hanakaw na rin kato taniyo shibran bi shibrin. Atin niya inches pa inches. Atin niya kinaya pakabtangan amuin magtuy-tuy magad manusia. Magtuy-tuy magad mga kamusliman huminang sing kakahinang nila ini. Wa diraan bi dira. Damikyan dira. Din ha mga sukuran day sabsiya. Insob si mga manusia huminang sing kakahinang atawakan umupi sin kakahinang sindukaing agama. Hatta law dakhalu hujra dabbin tabatumuhum. Hasog patsin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahangkan sambilong niya bang sumuod in aun pagyanong dab hawla Arab biya siya biya mga hayop ba siya hambukin ni rin ang mga pagkaunon si mga hawla Arab na hangkan long ya sambil bang sumud in dab yaun maun pa palungag niya mong pabay-bay niya na magad kamo sambil kamo sumud kamo maun habaya niyo magad hakakahinang si mga kakahinang nila na biyasin sa kaula-ula bangunoin kakahinang sin kuffar dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala naam biya rasin sa kaula-ula miyakad dakaw magtuy kanila nabang subang magdusain kuffar in kafir bihat to raisab kaw nagdusa raisab kaw insob mo asawab sinsob mo umupi ha mga kakahinang nila ini. Kulna, law si mga sahabat, yasubo sin mga sahabat, in Rasul sallallahu alaihi wasallam hinda siyo, in mga uupihan sing kamusliman hasusungong zaman. Kulna ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, amo na lang niya yung mga Yahudi man sin Nasara. Qala faman. Nahisiw pa bang biya kato. Hisiw pa inakaran nila bang bukon sila ini. Hisiw pa inakaran bang bukon Yahudi man sin Nasara.
Isiyo pa inaara manakaw na rin katutan niyo. Amo na in Yahud iban sin Nasara. Haman, isiyo pa. Naamparun na mga kamasang katawtay mauran na mga kamaislang. Mataod na. Imyagad ha mga kakahinang nila ini. Aun bago kumuha ha kakahinang nila, agad kita. Agad kamo. Naon saon bang piting-piting matubihaning kababayan nila, magbadyo piting, ingka musliman magada isang magbadyo piting-piting matubihan. Naon saon yung mga kafir, kufar, bang magpalda-palda, pagput sab sing kababaihan sing ka musliman magpalda-palda pagkaamoyatin uso. Magad tuan ha uso. Magad ha mga uso kakahinang si mga kafir. Subhanallah. Namataod. Yan. Kikita rasinggitan nyo. Di na kita nyo matupa mga pagwasin lungan na to. Mismo yun halungan na to. In mga anak sing kamusliman, imupiha mga kakahinang si mga kufar. Hiyaram sin sara tuan. In hukuman niya haram. Imagad kau ha mga kakahinang nila ini. In umupi kau ha mga kakahinang nila ini. Sambil saja pagbadyo. Subhanallah. Pagbadyo sadya. Law mo singuran ko hikwan yaon. In kafir yaon. Singuran ko in artista kafir yaon. Magpanamong ko isabyasin panamong niya. Maggunting ko isabyasin guntingan niya. Singuran mo, tiniya. Sibo na tuot. Na subhanallah. Biyasin sa kaula-ula, tima ayun na kauha kakahinang. Haram tuan. Di manjari. In umupi, hingka musliman, ha mga kakahinang nila. Ha mga adat nila, di manjari. Ha mga pagtag-ipon nila bang sila biyariin magtag-ipon, di na manjari. Di na to manjari, agarat upihan. In sila yan, in kuffar, in kafir, kuntarasin kamusliman. Kuntarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may ita ka umagad, sing kuntara yan sila. May ita ka umagad, tuan, dayang, hakakahinang kuntarasin Allah subhanahu wa ta'ala, kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ita ka umagad. Ayaw ka umagad. Yan, biyawaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya. Bang biyariin kita niyo magtag-ipon pa Allah ta'ala. Bang biyariin impanamong sin kamusliman. Bang biyariin impanamong sin kausukan kamusliman, damikyan kababaihan kamusliman. Biyabandaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan, sambil haadlaw akhirat, na nag-aagad-agad naman kamu. Nag-aagad-agad naman kamu siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-aagad-agad naman kamu hitilak mo sin Allah subhanahu wa ta'ala palang mapinarka jahannam. Hasawab sadya sin pag-upi mo. Hasawab sadya sin pag-agad-agad mo kanila. Subhanallah. Hasawab sadya sin lasa mo kanila. Hasawab sadya sin pag-idol mo kanila. Di tuan manjari mag-idol. Muslim, di manjari idolon niya in kafir. Di niya manjari idolon, in hisiyo-siyo na rin ha mga kafir. Amuhin maajaib ko ron ha mga kakahinang niya. Di na mag-idol. Subhanallah. Muslim ka, idolon mo in kafir. Idolon mo in kuntarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyangan sinsara. Mag-agad-agad kamu palaw mapinar ka jahannam, bang mo hinang yung mga parkala yadto. Hangkan in Allah subhanahu wa ta'ala nagsabda siya, wa idan nufusu zuwijat. Naam. Law si mga mufassiron, ay wa idan nufusu kurinat. Bimay yumathiluha
fayukrinul fajiri, fayukrinul fajiru bil fajiri. Wattaqi bittaqi. Subhanallah. Papaglimbangon kamu haadlaw akhirat. Pasuron palaw mapinarka jahannam. Papaglimbangon kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban nasin, yupihan mo palaw mapinarka jahannam. Itilakbo kamu karuah. Mag-agad. Namaasan kataw tayo mga. Ingkangian sin paningud-singud paruwayng agama. Ingkangian sin magad hakarurukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan in ikaw, yakaw Muslim, pagtakaakal kaw. So way magtakaakal in tiap-tiap din kato tanim. Bukon in hinang kataan, marayaw ang pahala niya. Bukon in hinang kataan, ini saukat aun kamumpa atan doon haum bat hikarayaw mong pabaran mo. Aun da isab karayawan hikajul jana kay mo. Aun da isab karayawan hikitali ikatilakbo kau palaw mapinarka jahannam. Nabi ang nasimbihan. Magad kau ha mga kakahinang nila. Aun pawakto im mga kamusliman kaymanan na handaan nila pain pagbago tahun. Pagtahunan ini. Handaan nila tuan. Tandaan niya sambil kabayan nila binasinagita. Butangan nila ari-ari magkulap-kulap matuwihan. Subhanallah. Na impagkugkuyak sing kita niyo, baita anta kamo. Baita dahin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam banda katutan niyo. Impagkugkuyakan sing kita niyo amunain Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Amunain Eid, Adha, amunain Hilaya, Haji pagyanon, nung simbasa sinog. Iban sin Hilaya puasa. Amo yan yung pagkugkuyag sing kita niyo. Tuan, dayang. Na ampayan kay manang kamusliman, mas malawi pa in paghanda nila atau akan pagsadya nila haparkala yaon parkala sin kafir kuffar day sinaamuin parkala sin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pagkugkuyakan sin mga kamusliman. Malawi pa. Nabukon sa ukat aong kakitaan mo hahula sin kamusliman nag-celebrate sin bago tahon. Ba't amo yato inupihan mo? Ayaw, misampaing kiaunan niya hahula sin Arab long mo. So pa maula Arab nag New Year Day sab sila. Nasa kali? Murul kaw, magad kaw. Amo yato yung piyagsasyahadatan mo. Bukon, yung piyagsasyahadatan sing kita, amo na in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabang so pa mamyakad kaw ha, kakahinang si mga sila inahawla Arab na biyasin sa kaula-ula na pindan yung pagsyahadat mo. Biyasin sa kaula-ula na miyakad na kaw kanila. Bukon na amo in kiyakad mo amo in pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kakahinang nila na inyakad mo. Narukon, misampayan siya, ini, day nahahula Arab, in nag-celebrate dira ko manjari, magad. Mano siya, raisab sila yaon. Magkasa. Nagduro sa raisab pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pagbiddaan sing kitayat do iban sin sila. Mano siya ra nagduro sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sila yaon, lang mo kita mo bihay ni, inbang sa Arab, nag-New Year, na bardo sara. Bukon dihay ni in patumtum sing kami, at iniyadi sa jahula, sambil dana in hagwa sin hula. Kamaasan kataw tayo manghuran na mo, haagam Islam. Mismo, impagkugkuyag hahadlaw na ataw akan tahunan na sin Hijriya. Tahunan na sin Hijriya. Tahunan na sin Hijriya dira kita daakon magkugkuyag. Nabi rin paisabang tahunan sin sila. Amo yung piyagkugkuyagan nila. Bisan impar tahunan sin kita Hijriya dira kita manjari magpalakmak. Ataw akan maghanda roon hao magkugkuyag. Dira. Yangan na sin sara. Bid'ara siya. Hinang bagura.
Kamaasan kataw tayo mga ng mga Islam. Naampain hinang bago, tampal kato taniyo. Wala na nahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkataan wala na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalalah. Na inyan haram. Tuan. Amuin si mingod ko hakakahinang nila. Nahangkan subay tuod kita niyo dumungog humati si mga sin parihalan sin pag-aga masing kita niyo. Ayaw amuin doon na sadya kita niyo hahinang nato. Ayaw. Hindi nato usalon intay nga nato. Di nato usalon in mata nato. Di nato usalon in pikilan nato. Di nato usalon in pangatayan nato. Ukabon doon haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw. Usalon nato katan doon na kabayan sin Allah ta'ala. Haso pa ya haadlaw akhirat na sanyang kita niyo. Na alhamdulillah patubtuon na mo na ridto in nasihat sing kami mura-murahan magmumpa at in mga patumtum yato mahinang nato inipadduman sing kabuhi nato di harun niya amuin nahipo sin sasat nahipo sin ini kakahinang amuin wala na tiyugutan sin sara na umanib kita rin ang mga iyad mga katawtay mauran na mga Islam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.